Amazina yanjye nitwa Mugendangabo Mujahid, niga filmmaking muri KFTV. Impamvu ya mbere natumye naprayinga filmmaking muri KFTV nuko nakuze nkunda filmmaking, ariko nyuma yaho nabanje kuba umufotographe wo ku muhanda atavyize. Ivyo nakora sinigeze ndavyiga, byari byo gutoragura. Igihe maze muri KFTV bigisha ku rwego ruri hejuru. Cya mbere bafise abarimu b'abahanga, cya kabiri nuko kwigisha bahera hasi, bahera mu mizi muri make, bakwigisha akantu kamwe ko kandi. Ngira muri KFTV mbere na mbere batwigishije ubwoko bw'amakamera dushobora kwifashisha mu gufata amashusho, teori na pratique. Babitwereka muri teori no muri pratique tukazibona. Icya kabiri, impamvu mvuga ko ari abahanga cyangwa se ari ikintu kinini, bavuze ikintu kinini ku buzima bw'umuntu cyangwa se ku buzima bw'umufilmmaker avyifuza, batwigishije ibintu bikwiye muri filmmaking. Premièrement, batwigishije uburyo ki dufata ishusho ryacu kuri field, batwigisha ukuntu tweditinga, batwigisha lighting, batwigisha n'uburyo ki dushobora gukora ama design turi buze kwifashisha mu gukora filimi zacu. Nyuma yo kurangiza kwiga muri KFTV, ibintu nakuye muri KFTV icyo bizomarira mu buzima busanzwe. Premièrement, filmmaking ni umwuga wimbitse cyangwa se umwuga waguse muri rusange kandi uteza imbere abantu. Kirenze kuri ivyo, ni umwuga isi iri kurifashisha mu gutanga message ku rubyiruko, ku bantu bose muri rusange. Nta muntu agikenera gutanga message agihamagara abantu ngo habe inama, akenshi bica mu mafilm. Rero ninsoza kwiga kuri KFTV, nzogenda ivyo nakuye muri KFTV ndabipratique n'amafilm. Nshaka abantu dufashanya dukine filme, tubashe gutanga message mu rubyiruko cyangwa se dutange message ku isi biciye muri filme. Gutyo filme twakoze tuzigurisha ku social media, tubone ubushobozi bw'amafaranga, twitunge, dutunge imiryango yacu, duteze imbere na societe muri rusange.